Gitangiko kĩa ũhotomu wa ũgitĩri mũhaka-inĩ wa kaunti ya Nyamira na Bomet kirorete guthira thutha wa minista wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i kũhingũra wabici nene cia maobithaa borithi a gĩcigo kĩa Matutu. Kulikuwa na wakati tulikuwa tunapoteza mifugo 93 kwa kila mwezi, sio mwaka, kila mwezi 93 animals baada ya borabu, lakini tumeenda mpaka 0 kwa mwezi mwingine hatukuangi na shida. Na last month wakati ng'ombe moja ilibiwa moja kule kwa kona Raitigo nilichua, na unajua hapa ni nyumbani hawa wazee na kina mama hapa, they don't even care whether I'm a minister or not. Wananiita kama mtoto wa Matiang'i, mtoto wa Matiang'i. Unalala na tunaumia hapa. And because their son wameniona from primary school nikiwa hapa nyumbani. Kiroto gĩkĩ kĩrĩa aikaria gũkũ makoretwo nakĩo kwa ihinda kĩhingĩtio nĩ minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i ũrĩa ũgenete gũkũ mena mũnini wa borithi Hilary Mutyambai kũhingũra wabici icio. We have increased our administration areas here in Borabu. Jana nimetangaza Raitigo location mpya na sub location nyingine mbili. Na nimemweleza regional commissioner tumekubaliana Monday mu-advertise tuachiri machifu wale wamebaki na assistant chief. Bwana Mwiruri nafikiri tumekubaliana the regional police commander kwamba mwanasiasa yeyote katika Nyanza region hatutakubali avuruge amani sehemu hii. Kwa ihinda mwena ũyũ ũkoretwo na ũhagũku wa ũgitĩri kumana na ngucanio cia mahiũ cia kĩndũrĩrĩ mũhaka-inĩ wa Nyamira na Bomet. Matiang'i akiuga maobithaa borithi arĩa matũmĩtwo ceceni-inĩ ĩyo megũkorwo makĩrutithania wĩra kwa hakuhĩ na mũingĩ kũgacĩrithia ũgitĩri. IG, mimi nakushukuru na National Police Service kwa ile kazi mmetufanyia hapa. Ile mimi ningekuomba leo mbele ya hawa wazee, tafadhali nataka sasa uupgrade hapo, tuongeze askari wengine. Mungu akitujalia tuongeze gari nyingine ili sasa patrol ya hapa hii mpaka ikue sawa. Ile inanihusu ya kwamba tuweke traffic base commander hapa Burabo. Nimeitikia. Kwa ihinda thirikari ikoretwo ĩgĩetha kĩhonia kĩa ngucanio iria ikoretwo ikĩyumĩria mĩena ĩno kwa makĩria ma mĩaka 50 kũhingũrwo kwa wabici icio gũkĩhũmũra aikari arĩa makoretwo magĩikara na hahũ mahinda kwa mahinda. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.